Nirmala Kenyam biakamal Kanwar Online TV banaro dan nyokami Lincoln Lerma Kanwar Online TV biarwaini bian karling katung neni tenas Kanwar Online TV en lerba ninga jan gwasame lermi inshallah trewe ka so Sudan no chi salpake ma yadi shawa Rwanda agenda na bana linkel ngumu we gor Rwanda kiengu woga jen winio bana je linkel mi jirama jidit ka jan gwasa me de jogo no jen nyak kaneti kokien kami jirama jidit ba de subscribe ko de learn content ba nunga ka tung nen nas ke ka tung nas de kan shashu kaje ka jan gwasa me bana leran ban je chulinkel biaru shu palpi chala de nena kirma yadit kwar South Sudan enyam shawore we Rwanda gwad mi wa kwar Rwanda men dini jen wudan shalke Paul Kagame wajalat kwaratin Paul Kagame kwar Rwanda jen kwaran yam miji janya long re kwarga nika kor gwa sedan si Rwanda jen sai meche tuok chuchu kwara kana nyok mu woy ke nyok re kwarga de namon akir ma yadi de jen la kwar en dini jen ke East Africa community cha jela tin jira medan e cha kwan jara mandana ruwaje ba shumene tama ajen Michel ka jen wo ba yaram kel mandana wala winemi re we Rwanda ba jogu ka wangde ko jen kwar dana dini jen ci salpa ke ma yadi ce shuwen wini gwasame en kwar Rwanda ne Paul Kagame jen ka korpa de paiwe shika teke election ke kwingwene wane te konte shika konkel shakalen no chwachu jako jara mandana binyo ka kwar wuda kwarka kana lalet ka kor padam paiwe ba ko lat run ka sande entama shi Paul Kagame kwar yala content ka East Africa community jaga chu chol te right ka selba ke ma yadit en ode gore wujin wini ko de kan madana walat ka wuda kwarka de kana wonen jarwa jadana inshallah na me kwar selba ke ma yadit te jiana tama chetre we ka South Sudan shawa Rwanda ko be kwar dana ka Rwanda ne Paul Kagame ba jaw letke ba jaw lat roch ala kwar ndini jana nyok re wo Rwanda jen la dande yilinga na me ka kwi kwansel pake ma yadi den wo shetere wo jantama shawon na Rwanda gwada danan sha wuri shala Paul Kagame sha jaw lat kwar katin ajela dande yilinga na me mi sheleng ko nywagane de koken biata kamal